Imara, tuanzie na hapo. Ingekuwa imara, Ruto angeenda kutafuta Raila. Ruto angeenda tena kutafuta Uhuru. Tumini haiko imara. So kama hivyo, hiyo watu wasikuje hapa kututisha hapa, sijui serikali sijui nini Ruto anaenda. We are walking, we are going, we are not just coming here. There are people even, kuna watu wanatembea wanafanya civic education kila mahali. Just do your data collection and just kitu kidogo tu useme tafadhali tuko na serikali yenye inafanya kazi, utaambiwa hakuna. Na hii serikali tutaenda nayo 2027 hakuna. Sasa wewe unakuja hapa Jivanji, umetoka hapa unakuja unatuambia iko imara. Si uende nyumbani uweze kuconvince watu ati Raila Ruto atakuwa sawa. Kitu kingine, watu tukiangalia hizi mambo ya chama baridi iko kila mahali na hakuna. Sasa hii mambo ya kuja hapa kutuambia sisi serikali iko sawa, haiko sawa. Ni hayo tu kwa sasa, na tunaendelea kuinject, tunasema Ruto must go.